Katakalong kaba halaray haladi. Bahan yalap ikaktiin kajong belay. Hagi jaka bagi por baro. Hangne hakabalang hangne kadeka distrik dang menuai nang day ngelawan metukana. Haga distrik. Atrai ki para distrik hagade tigilakan mau pa. Hei M.J.Skhemlon. Panang dapat sa hagane hika distrik tang bahang day ha di nombak. Kadai ka jeseng jong ka Bible Society branch juga pariong hante ngawan keren ni dia ngasai babun nak ni tiglang kenmau hei M.J.Skhemlon baga setenat ruki kuayar kibu kabalang kabangalas ngukum gagalah kejong nong stoin berkisga hukum dah yang hangangai kita keliru ada geli hihakum kena kapur Aja berlangsung sebab yawan banyo iyo jisu. Mdei yang percaya, at mdei bangan keren ya kiai. Namar ngatip bapi kuat hangme, bapi wan banyo iyo jisu. Ban snap mereka kedien jom kecil benih, kejom belai, kedai kata. Dia ban Muslim, ban ngamju Islam hi fitip inga. Kabenta nak ketin ke jong play ke bangaton. Ban ben snow happy kat new pailong belasu spa. Jong try. Kalong nak city ke baar ke jong bol syaki korin. City ke baar ke dekhot ngamut ke lenong ke baar. Bat ka dekhot ka khatsau ke city ka baar ka jong pol sakit nong korin ke lenong ka baar bat ka dekhot ka khatsau henrei long ka jingu yo blay uba berisa yang i halakas sengi hau kris bat uba penpau ya kajing ilbi kajing tip jemu dangi ha kijaka baro sehal tak ikhtin sajisian hadrai long kajengu yo play uba pen risa yang i halakas ngi hau kris bat uba penpau ya kajing ubi kajing tip kajemu dangi ha ka percaya ki para bagaj